سلاو ورز بینرین هجاج استدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیر هاتنا و دکن دوی برنامه نو ده جه هفت رنگ دوی برنامه ده ما چند راپورتین هنری چاندی جوره آماده کرنه دا به هفره در باسی بخچه چاند و هنرا رنگین و زنگین ببن لکردستان و لجیهانی. هنرمند کرد احمد گنشتکین یک جه هنرمند ناسکریه لی سرانسری ترکیه و هن ولاتین دن. گو بشه واضح خواه کاری بو بالا گالیرین هنری بکشینه و تکوه رضا هنرمند ناسکری. به ماتیو و شوازا خواه یا تایبت. ام به هفره هنرمند احمد گنشتکین و هنراوی جنیزیک و ناس بکن. هر هنرمند جیانا خدا شواز و ناوروکه که دحوینه. شواز هنرمند احمد گنشتکین دریا رنگانه و ناوروکا هنرویجی دیروکا مروانه. نیگار و پیکر گنشتکین هلکی دا جیانا کردان رونی دیکه و هیلادن دا جی رنگ میتولوژیا جیهان دیتیسینه. چیروکا گنشتکین مروز دبی قی دناف خزانی و بدرفتی دا خود و شرطیه. او بخواه گاوا بحثا وی اکید که اوی وها را دگهینه. 4-5 سال به دست رسم کربو yani. İmkan havkaz zedetine bavim karkeri şirkete petrolü dışkoli. Em 6 bira o xuşkeki mehabu. Em 7 habun. Bavim cimre boyaq dıstand. Torbe çimentoya makası kod kir. Cimre kağıt amadet kir. Resim mizafçe kir. Da afrandına her hünermendi da zarokati u gihiştina havurdorên wan ciye herî girîndigire. Jiyana hünermendê Hollandî Van Gogh divî alî da mînakekî herî balkêşe. Lê jiyana hünermendê Kurd Ahmed Güneştekin jî ji vê jiyanê ew qas dûr nîne. Da afrandina wî da jî em dibînin ku bandora bavê wî gelek derdikeve pêş. Dedi İslamiyet'te de ben resim günehe. لبالي بابم الوقت شوهانه دنرت قولا توصا حزدكي وصا دوام كي Her zarok bidayet dinav malbata xweda şekil digire. Malbat çiye zarok şi ewe. Lê heke malbat jî bixwe çîrokbêj, dengbêj an jî stranbêj be, zarok jî bibe nevê dikeve bin van hestan. Güneştekin jî di vî alî da pîrika xwe mînakirtiye. Lê xwe jî bi awayekî taybet afrandiye. مش ضعف چیروکا هست کر پیرکامن پیرککی دنگ بیج بو پر چیروک و پر سترانا باش زام بو ده هر سترانا ده اوک هبو چیروک کی هبو Her nigar û peykerê hunermend Ahmed Güneştekin li serê çîrokekî hatiye dalaqandin. Ew dema nigar an jî peykerekî nenêrbaran jî çêbike di kurahiya wî da vebir çîrok dite derbirîn. Wisa diyare ku bingeha wî jî xwe Partiya Şevbêrk û Çîrokbêjên Kurdan. Ji bo wî jî ew vê yekê wiha di şikefta devê xwe da derdixe. من اینجا هیوارز چوما اوکا شوبرگا لورجی دنگبیش هبون چیروکا پردلال گوتن چیروک دستانی yani دروش سه روش چهار روش دوند کر yani referansa hünerimin bu çiroki mitolojik hünerimin gelek tesir kir kültüre me zede tesir kir. Her hünermend hemen kateda gerokeke. Heke ger nebe mirov jî bibe nevê test dimîne. Ji bo vî jî hünermend Güneştekin heya jî hatiye vên û feraseta xwe bi gerê sergeha dike. Li vê derê ger û çîrok biye referansa hünermendê Kurd.
وڵاتی کوردستان هەر دەرێز گەڕیام پەیدەست ئانادۆڵی گەڕیام یعنی ڕەفەرانسە هونەرێ من بۆ چیرۆکێ me کولتورا me kevin zamanê kevin xim vê zamanê nû Ahmet Güneştekin hunermendekî Kurd e. Li Batmanê derketiye bi hunerê xwe li dunyayê olan vedaye. Eyüp Demir, Deng Amerika. Ji İstanbulê em diçin Slêmaniyê li ba hunermenda genç Tara Abdullah. Got ev keça hunermend di temenekî biçûk de balal kişandiye ser hunera xwe û zîrekbûna behremendiya xwe. Rêbaz Mecîd ev raport di derbarî Tara û hunera wê de ji me re amade kiriye. نام تار عبدالله سرت لمكتبه ونقارم كشاو ودواتر حزم لبوا وشمت محد واستل جامعة ايشم زورة مثلا اگر باستی ستایل بکن لو انا من بچن ستایلك ايش بكم واگر باستی او بكي من چون امانه چین لجامعه امانه زيتين مثلا ايش كان يتر هالكارين او انيتر جرافيكن بيكرن چون من كاتكي شككم حزكم او شيء من بتشتك تاو ابي بتشتك او اجانب من او بيام اجانب من كتاو بو جور ماتريال ايشكم همو إيشا كانم أبي همو إتمام هموش تب 5 سر خوم هم لماتريال وهم لبروجة هموش تيجك ليرة يرمتي در زور كما ودواتر كومال جو وخزانيش بهماشي ودي سانو قرصاية كي ترند بوسرتو لباتي أوي يرمتي بدن بعكس رجلية زور وبهماشي وكومالجاش مثلا رسم جناحة يعني أم جورشتانا وهمو جوري تركوا كار رجلي لتو دروس بكاتو كاركوزات اللي قرص بكا من همو او ازارانی کل کومالگا برمکوه همو او ازارانی کل چوار دورو لخيزان ولعين لمانا برمكوه من لري رسم كانوا تعبير لو همو رخنا اكم كلنا مشكي منا تعبير لو همو برسيار سيرانا اكم كلنا منا واتوانم لرجي رسم كانوا خوم او دنياي خوم بين مدرو ببي هیچ کشی زور گورم با درست بکه چون هنیک جار قصه کردن او نی کشی زور با درست دکات حتی اگات رگی کشتن و نازم چند ها جوری تر بلام رسم دنیای کی زور به سنوره دنیای که ببه هیچ سنوره توانی تعبیر و پرسیار و رخنه خود بخیتر رو کمینا فیلم آروجاوا li bajarê Qamişlo ya got sala 2015 de hatibû damezrandin çalakiyên balkêş dike. Da got sînema bi zarok û civaka Kurdî bide naskirin. Ji ber wê jî wan dest bi proja sînema gerok kiriye. Da got karibin derfetê bidin her kesekî sînema nas bike û filman temaşe bike. Zana Umer ji Qamişlo ev rapor di derbarî sînema gerok de ji me re amade kiriye. دما سینما و زاروک به هفرتی گوتن لروجاوا یکسر شواتا سینما عمودی و دیمنا شواتا زاروکان لبرچعوا رادخینه. تراژدیا شواتا سینمی گود سالا 1960 ده پیتری 300 زاروک دی سینمای عمودی ده شوتی. کمینا فیلم آروجاوا گود سالا 2015 ده هاته دامزراندن دخوازه وی تراژدی ششی جواکی راکه. لجیر ناوی سینمای گروک کمینا فیلم آروجاوا دست به پیشکشکردن فیلمان لسرانسری گوندین هریما جزیره کریه. سینمایا گروک به تایبەتی زاروکان آرمانج دگره. حسکردن سینما و بجهکردن چاندا تماشاکردن یک جا آرمانج سرکنه یه پروژه. سینما و هنرا بدو. گو خودی ارکو نامه یک جواکیه. دوی باش جه خواه لوی خاکی ببینه. در هنر شیر و هندی گو یک جه بری و برین کمینا فیلم آروجاوایه. و یک جی کسینگو به سالانه بو آواکرنا چاندا چیکرنا فیلمان دخبته. دنگی امریکاره زلال دیکه دبیجه تاوی همو ایریشان سر باکرو رجلاتی سوریایی ام هاو دنگو و هنری دی جواکی ده بچسی بینن نمازه دی نافزارو کانده. یعنی ارمانج و نشاندانه کو ام دکن پیشخستنا سینمایا کو ام دخوازن روژاوا گش بکن نه تنها روژاوا باکرو رجلات سوریایی جی
جملێکی دەم دخوازن نیشاندانێ پێش بخن چاندا نیشاندانێ پێش بخن جملێکی din de em dixwazin karê çêkirina film li Rojava bige astekê bige teke destê her kesî de. Ji ber got her dem zarokên gundan têne paşguhxistin û ji gelek çalakiyên çandî yên got pêwîst e zaroka beşdarî wê bibin dûrin. Giring bû got ev xebat berê xwe bide gundan û zarokan himêz bike. Hogir Qolan got yek ji endamên komîna film a Rojavayê ji dengê Amerîka re dide zanîn got ji ber xwestekek û gelecana zarokan ev çalakî dê li ser derêjahiya du mehan jî berdewam bike. حطانها ام درباسي حج قندابونه يعني قندي اي هري كيم هجمار هاتي ندبن يا ست زاروكير هاتي يعني ام بيجن حج قند ام بين حيست زاروك وتسر هاتن لفيلم حاضر بونه هري كيم حيست زاروك هاتن حطانها شخو قندي البيشيامجي هين قندني برمزنج قندي ما درباس كرن مستر هين مانه ev yekem care got filmek li gundê Gurbawiyê girêdayê Qamişloyê tê nîşandan. Li gorî Zîlan ev çalakiyeke pir baş e ji ber zarok bi komî tevlî temaşakirinê dibin. Di nêrîna me de çawa derbas dibe ev projeyekî gelekî baş e zarok kom dibin yanî kombûyînek çê dibe ev zarok hev nas dikin meselen tên bi hev re dilîzin û bi hev re temaşe dikin filmekî got mijara wê jî balkêş yanî ji zarokar yanî em vî karî baş dibînin nava gund zarokê gund çawa kom dibin yanî ev kar ji bo komîna sînema jî em wan jî spas dikin yanî Dûrî rewşaşer û dîmenên bi êş û dijwar ên got hêzên tundiraw bi êrişên xwe re ser herêmên Bakurî Rojhilatê Sûriyayê belav kirine hindek sazî mîna komîna film a Rojava dixwazin dîmeneke bedew a nirxên aştî û hevjiyanê diriya sînemayê re belav bikin bi taybetî ji bo zarokan. Ji bo bernama Heftreng Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo. Hunermendê şêwekar Qerenî Cemîl yek ji hunermendên bi bandore di tevgera hunerî li Herêma Kurdistanê bi keda xwe karî bû kovara şêwekar derxîne û beşdarî damezrandina beşê hunera ciwan li zanîngeha Salaheddîn bibe. Qerenî berî her tiştî hunermendekî xwedî şêwazeke taybet e û ta roja îro jî ser wê şêwazê kar dike. Peyamnêra me Narîn Rustem serdana wî kir û ev rapor di derbarî Qerenî de amade kiriye. ژێرزەمینی ئەم باڵەخانەیە و کۆمەڵەیەک تابلۆی بەیەکەوە بەستۆتەوە هونەرمەندێکە. قەرەنی جەمیل نزیکەی نیو سەدەیە وێنە دەکێشێت و هێشتا یەکەمین پێشانگای هونەری خۆی لەبیر نەچۆتەوە. یەکەم پیشانگام حقیقت پیشانگایەکی تەجریبی بوو کە وەکو گەنجێک تازە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان هێشتا تەواوم نەکردو وا بڵێم لە بەغدا بووین ئەوە پیشانگایەکی وەکو قوتابیەکی هونەری ئەو پیشانگایان کردەوە. پیشانگایەکەش پێکات بووین لە هەندێک کاری ئەکادیمی و هەندێک کاری تعبیری. تعبیریەکە بۆ ئەوە بووە تا بتوانم من تا چ ڕادەیەک بابەت لە ناو تابلۆ و ناویشی هونەری بەرجەستە دەکەم. بەڕای هونەرمەندەکە لە هەرێمی کوردستاندا شەوەکاری هونەرێکی تازەیە و هەر ئەمەش وای کردووە داهێنەری هونەری دروست نەبێت. کوردستان داهێنەری هونەری شێوەکاری بەگشتی وەکو هونەر زۆر نوێیە، یعنی ناتوانین وەکو ئەدەب لە ناو کورد حیسابی بکەین کە مادام نوێیە بە حکمی ئەوەی کە ئەمە چەند هونەرمەندێکی مێژووی ئەو هونەرە دەگەڕێتەوە سەر ساڵانی 50کانە تا ئێستا. ئەوەش وای کردووە کە داهێنەر لە بواری شێوەکاری لە کوردستان یەکەم کەم بێ دووهەمینیش جددی نەبێ. لە بەشێکی تابلۆکان مردن دەبینرێت، بەڵام بۆ قەرەنی جەمیل ئەو مردنەی بەڕەنگ پێشانی دەدات دروستکراوی خۆیەتی و مردنی سروشتی نییە. ئێستا لە ئیشەکانی من مەسەن تا ڕادەیەک باسی مردنم کردووە، باسی مردنێکی تراژیدیش نا، باسی مردنێکی شاعری، مردنێکی ڕنگ، مردنێکی کە ئەو بابەتانێک کە من لەسەر میش کردوون، چ باسی خاکە، باسی
ئینسانی وەهمیە یاخود باسی حەزارەتێکی وەهمی دەکەم ئەوە نەوەکە لە مردنێکی ئەزەلی یعنی لە ناو ژیاندا باسی مردن دەکەم لە ناو مردندا باسی ژیان تێکەڵاوە یعنی بەخۆی جەدەرێکی فەلسەفیە ئێمە ناتوانین ئێستا من و تۆ باسی مردن بە هەموو نەوەیەک باس بکەین بخۆ یەک نەوەی هەیە مردن ئەویش کۆتایی هاتنە بە ئینسان هێشتا ڕەنگەکانی سەرپالێتەکە و شک نەبوونەتەوە ئەمەیش سەرەتای ئومێدێکە کە ئەوەندە نابات بە دەستەکانی هونەرمەندەکە تابلۆیەکی تازە دێتە دنیا نارین ڕۆستەم دەنگی ئەمریکا هەولێر لی هونگ کنگ پیشنگهک تایبەت li dar ket ji hunermendên kevnariyê Çînî re got hunera Çînî gelekî zengîn kirine û mamostayên pir mezin in di dîroka Çînê de. Ev pêşengeh bi awayekî dijîtal hatiye amadekirin. Got ciwaniyeke din daye van berhemên ciwan û balkêş. Li Hong Kongê di pêşengehekî de wêneyên herî navdariyên Çînê bi teknolojiya herî dawî hatine veguhertin û bi şêwazekî nû ya dijîtal hatine diyarkirin. Wêneya bi navê di dema Festîvala Kunmingê li Serenserê Çem ji aliyê hunermendê serdema sedsala 12 ya İmparatoriya Çînî Cang Zecuen ve hatiye çêkirin. Ev berhem wekî xizneyek neteweyî tê nirxandin û ji ber bandora wê ya girse ya li ser hunera Çînê tê hemberkirina wêneya Mona Lisa ya Leonardo da Vinci. Em dixwazin mêvan ev wêneya çanda Çînê fêm bikin. Her wiha bi taybetî jî ciwan û zarok wateya bingehiya hunera wênekêşanê fêr bibin. Bo vê jî em hêvî dikin ku bikaranîna gelek hunerin nîşandar ew ê li ser wan bandorek baş bikin ku ew zêdetir ji wêne û wênekêşanê hez bikin. Bi forma dijîtal mirov dikarin zêdetir dikarê alîkar bibe ku mirov pirtir serlêdanê bikin bi şêwayek kêfxweşî û kelecaniya zêdetir. Ez vî berhemî gelek baş naz dikim. Ji bo vê jî dema min bihîst ku ew ê bi forma anîmasyon were pêşkêşkirin, ez ji guhan jû hatim ku xwediyê vê serferaziyê bim. Bi rastî ev berhema li ber çem dema buharî gelek navdar e bo vê jî ez bo rêzgirtina vê pêşengeha bê hempay hatim. Min difikirî ku evê pêşengeh pirtir gelerî û klasîk be. Min hevî nedikir ku teknolojî di pêşengehê wekî modern de were bikaranîn. gelek ji xelkên Efrînê li bajarê Kobanî bicîbûne piştî got Tirkiye destaniye serbajêr. Nivîskar Mehmûd Çakmaq yek ciwan kesaye. Gokarî bû bi keda xwe weşanxana yekem li Kobanî veke û dest bi xebatên weşanê bike. û bilê Mehmûd hêviyên xwe ji vegerê re hîn qut nekiriye çavî wî li vegerê ye goher re Efrîn careke din. Mehmûd Çakmaq nivîskarekî Kurd e ji bajarê Efrînê ye. Piştî ku li gel bi deh hezaran ji xelkê Efrînê li ser destê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyeva û artêşa wê hatin koçberkirin berê xweda herêma Kobanê. û piştî zêdeyî salekê ji koçberiyê Çakmaq dest bi avakirina weşanxaneyekê li gel ciwanekî Kurd ji Kobanê ku li derva Welê te dike. Çakmaq ji bo dengê Amerîka dide zanîn. Got avakirina weşanxanê xewna wî ye berî 3 salan bû. Wî dixwast got li Efrînê vê projê li darxe. Lê rewşa koçberiyê ew neçar kir got projê li Kobanî ava bike û navê ava lê bike.
ده زودا پروژه گوسد میجیم ده ها بلکه 2 سال 3 سالین هم عفرینه بین پروژه حاضر کریه واشن خانه که برخن لیام زانه درفتش که زحمت و تایبت درفته آبوری یعنی تمویل مزن گره که خواه پیشتی داکر کردن عفرینه و کشبری و هم هاتن کوبانه حالی حاضر بجیبینه براستی پروژه که واشن خانه لروجوا گشتی و لکوبانه بتایبت گرینگ چه ببینه بیتری یعنی انجام مالی گلکن یک لی دم امتیار در باز دبن نها نیفسکی بلگابه یعنی دیکمونتری به هر مرحله امتیار در باز دبن وره یعنی نهاجی پرگل کس های دینفسینه چیروک هلبست رومان لیکولین هر تشتی که امجی کار من یعنی دملی که دب آلی کار من به خلکی را وبطایبت ضمن سیاست ما گشتی دا وقت واشن خانه ام دوازن کسن هنه وشرتینه قلمی و خورت فکری و باشه پیشکتینه استواه لی اما درفتن انا دبیک جوا کس ناره هنه که عزل دا دعیشن وشرتینه ند پیش دانه ام یعنی چالاکی و کار ما از دوازم از بوی کس ناگینه و هنه پینوس خورت لکوبانی هنه و جوا گشتی هنه وشانخانه گوآ که لباجار کوبانی آواد به وشانا پرتوکه که نفیسکارکی کرد جباجار کوبانی دست پیده که چقماق و هفکارن خواه هول ددن گو پروژه خواه مستر بکن لورا دهندر وشانخانه دا پرتوکخانه که جی بریوا دبن گو نیزی 3000 سرنفیسن کردی، عربی، ترکی و هروها انگلیزی تیدا هنه لگور چقماق و هفکارن خواه گو آرمان جوان جویه که چاندا خاندنا پرتوکان دناوا جواکه دا وگرینن نکرینو بازاره و نجی فرودان امبیشن آرمان کسی نهانه امبیشن رامان فکرین خواه هندری خواه دا تمراندی لجمع خواه بناسین لجمع یه هندری خواه دا بدرخین ام دکارن بیشن پرانی خواه نیزکی 3000 نو نشان عنوان دیدن نه تنها امبیشن رجع كتانة امبيجن يعني ين كرمانشي بس هي كرمانشي هنا ين سوراني تنديتن ين كرمانشي ين عربي ين امبيج فرهنگو كي عربي ين كردي انجليزي هروها وعم خازن نتنه امبيجن و هر کسی كنت جمع هي بين وان دا خازن وان چبن ام دكان جوارا ين تنهي پیدا بکن تیزانین گو پشتی شر کوبانی و آواکرنا و گلک پروژه بریوا دچن ین فرمی و هروها ین سیویل مینا و پروژه گو کسایت روشنبیر ین هندر و دروای ولید بیرادبن اف یک جی دکوه دوار وینا وی خلکی و جمرن جیان چه دکه نامزه گو دورج آلی ترکیه و تیگف خارن محمود بالی دنگ امریکا کوبانی کلاوانه یک جه کلین دیروکینه ده وی هرمیده گو ده سردما اورارتیان هاتیه آواکرین لگوری دیروک ناسان تا روژا ایروژی جه گشتیاریه و خالک دیروکی جوانه دروی وی هرمیده تی باورکرین کو قلاها وانه بریا دایکبونا عیسی مسیح د سالا نهان دا جالی قرال اورارتیان سال دوره کوره لپوتری و هاتیه آواکرین باجار وانه کو اورارتیان وکی توش با بنافکریه ده همان دمیدا پایتختا و شهرستانیه بو. اورارتیان لسر قلعه جهن عبادت نویسین بزمار اودین گورستانه سارنجین آوه و بند چکرنه. اف قلعه به هیبت در روژا ایرو داجی جبو گشتوانیا باجار بوی چاوکانیک پر باشو هر سال هجمارک زیده گروکتینه سرداناوه. دیروگزانو پسپور هرم آوانه اکرام اشتر کل سر دیروکا اورارتیان دا لیکولین دکه گوت کو اورارتیان لدردور وانه دولت کورت آوا کرنه وکی جواکه که کو ج کنفدراتیف ج عشیرت واندارن خو گیهاندن هف دولتک آوا کرنه بوی دولت چبیه قلعه لپیروا بحروانه لسر زناره که 100 متر دریش و نزی 100 متر بلند هاتی آوا کرن. گله هری مزن که گله وانه جبر که اوی پرخوشه جهی پرخوشه
ناکه دست دشمن یعنی پاراستنا وی پر حسانه جبر که پاراستن حسان به دورا کلی آف کلانه ارت کلانه آف تشکرنه هر وها لدردور قلعه برماهی باجار وانه که ونجی هنه و لور کولاندن arkeolojik جی تن کرن işler ani zaman ku urartyan duvar bajarvaniye da per berhem li duxe hiştine. Aliye gelçekirne ve aliye avanine ve aliye bayındriye ve aliye embejin şehir avakirne ve tü kesi luane ve qasi urartyan nexebetine. Dirokzan işler da axiftina xada qala bawariya xudavendin urartyan jî kir. Vra دو حل دری هنه دو حل دری یکی وی خالدیه خالدی خدای هری مزن اجبر کو ادنه جیه تا ایشه با خدای دویمینه خدای دنجی دوراتین زخه وانا باور دکن که نوا کور دا خدای روزه کی در کون ورن اجبر وی دری چیکرن البدره قلعه هری داویه د سال 2010 da hata restore kirin û bir cenwê jinû ve hata çêkirin. İşler derbarê restorasyona qeleha wanê da jî hin nêrîn anîn ziman û wiha axivî. Lê mixabin dîwarên ku nû hatine danîn bi cih hêşane, bi cih tep bûne wekî ya urartiyan texmîn nakim 1000 salî ne yani 1000 salî belkî 100 salî jî yan here yan neçe mixabin li gorî orijinala wî nehate avakirin nehate restore kirin lê dîsa jî em dibêjin baş e ku restore kirine her bî jî êko restore kirine êko fikirîne êko ew peradaye êko hatiye da çêkirin hosta êko çêkirine em spasdariya xulwanek pêşkeş dikin. Ev qeleha dîrokî ku 1000 sala zêdetir li ser piya maya hê şahidiya ji dîrokê re dike. Em hêvî dikin ku ev berhema dîrokî 1000 saldîn li ser piya bimîne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Binerên hêja me bernama xwe ji Stenbolê dest pê kir û em li Wanê giştin dawiyê. Bi çend raportên rengîn û ciwan di derbarê huner û çandê de. Heyanî bernama dinê çavê we li riya me be bimînin di xêr û xişiyê de li gel Silav Rîzîn.